Прекрасны горные пейзажи Шатоя, самый вкусный воздух самой родной земли. Родники, которые не спеша уносят вдаль печальные мысли. К чему лирика? Мы приехали выявлять таланты отдаленных районов республики. Дека Санаас в Шатое. See my face, so rain tells the world to what I get to say.
Соахис динамаят, сунадаж деламадат, цабиязам садак чабат, даймохобат ахсоят, даймохобат ахсоят, الخزام مخي غربات أزلح ياز بنابات اخ يلا سايش مايات يلا إيش ساخر مادات اخي Нитиша сос, эйлаттатях, махуатта дыша харцанизм, селдо качу кудуненах, дай махабу сирла безам. يجمعك داخل دوسا بين راتي ما في ضيق جي وش يلغوش ما في زيك يجمعك يجا بشتات اولو جاريح صوت الميات هينا نموخ حوف عستلات حيو عايش صوح عستلات من خديني بتبيزا إغرتادا يرزيزا لحظة أشتو سور دلا داي مخكح باش سونا بيلاش Hürriyete soğuk uyanla daymak keber töpçer Unalı ondan izdella marşonya diye kasaat Da ayşi gosuna iblisna hanna şurana jürge kaş gosuna Arina şkosta da ile kalamda ştada kuşu de aldo Da ayşi gosuna iblisna hanna Hasta kılmak olmuş. Del kıl ya çoğu matçıl kılı. Ara mahre doyluk. Malık lehsine malık lehsine boş. Mahre kurku ara aşağıdır bak. So değil vaznor, so değil loknor lotur. Batırık şihen içi biz ne amel. Tanzu çoğuşa mari yüçidet kutum şaklı. Kes husna dodoş kılı. Şadod ya şadamsı diyor çift. Vardin diyor. İşte haşkılı kutumş. Hayoş hayaş kılı. Ya harit handina. Doh ya husna. Zut dayak arya. Git hala öyle yaş kutumşur ba. Sankan zut yani kılı yani zut hulk daştı kılı. Ya harit vardı din arya kan. Ceni kurbekkin tinda noyhuk şkılak videolu. Zut cumah diyorna. Hakuda şuktik var. Dero hakırtasına hazır diyorsa da hayır. Ha iyi hakni aşkedi vali. Hatta asla olsa da hayır var. Yurtta zonkşulkla. Aqlul khoyana yurtta ulti muaşuhaş. Dela muaşuha khulas hayatna. Dela juluda koş. Çoğu wahal boşuksa. Beyak qaran orba. Tanz da gani yok yurtmaya elir var.
Игашве хуна барполу дарбане хадега йохо даимна садарца йогу яла хақид яранана. Şey sanki yeter, diyorlar şey sanki yeter, kayıt çıdız diye şahıs var. Belki tayken her şey var. Sen de çok oluşuyor. Hamiyene ishaluma oluşuyor. Ve çarşı var. Sentiden ev var. Kayıt çıdız çok bizden yaklaşık şuna. Davalla ev bu. Bu bizden bir çağ. Sentiden sayıyoruz diye izin. Elçi sandığı tavalış, boyotur tavalış. Diyşaho sabir zaman, yezabayı kordina, nena kazayo. Diyşaho sabir zaman, yezabayı Гаргулі тобагі, ілбі хайодуш, йоққа єш хойолчу, нана сойогу, йогу сохохаста, соїн чушуйта, біралла яханчу, вайжимчу үйта, санан, хойук, сатига серлуа, хогила карич, тагия цалало. Мы не зря приехали в Шатой, не зря посмотрели самые такие отдаленные 3 района. Это Шатой, Шарой и Тумкали.
Ребят мы выбрали, из каждого района есть удачные находки, можно сказать, потому что это действительно такие самородки, ребята, которые выросли из среды, из народной среды вышли, самоучки. Мы сами знаем, что довольно сложно с музыкальным образованием в горных районах, не только в горных, но и в городе. Поэтому есть материал для работы, есть ребята, с которыми надо много, усиленно работать, если они пройдут у нас второй этап. Ну вот, на такой ноте завершился сегодняшний отборочный тур. Пожелаем удачи нашим конкурсантам, им еще предстоит побороться за звание лучшего. До встречи в эфире.